Caraman kanne kail ne jemi. Ya goin railep nga takto karsia. En we chuan takto mama melele ewuro pe ajiri rein nejer remaron takto ilo chicken takto ko ramman tata menga rejimeur ak aigo jikier ko rejanola nganir. Ilo Amedka alem nang Ko Rej Kab Lo rej kagelen patakto jikier ngan kabbok kein nangan mit. Ko remaron ak remaron Ej Walo ilo ay latak. Kamar kagalle ilo yene makai tata ewuro ngan paparaigi ay rolala. Kagal kein kajuanan neng ewuro kilen. Rej pakcirik patatak cencimen neng ayo. Yam kagalene ngan kabbok kein nangan mit. Patakto ini jadal ngan cuan lap ngan atale. Enangan olep kagalgal rejam mancam jikier. Padap jemlo rej positive ak cuan kencuan kein nangan mit. Ngaya positive jemlo kagalgal ko wan neng ewuro. Cuan jerbal jan raya wan ejimeur ak chicken takto wami enai kaya bagakum nganai repetaigi kagalgaleo ak par kagalene ngan lale ngewar cuan kein nangan mit ibben. Ngai kagalgaleo kein karue positive kali karga war cuan mijen parang ibben neng ewuro rejai ko magat pegot kilen ngan kagaman malak an meur. Ngai rain remaron chilingan la neng ewuro ngan chicken takto parang nganar pegote lukun nangan miyew kamar mare. Timian parang jagi jangan cibangkum. Takto parang remaron atale nangan miyenan neng jemi ngan chino kamar mare paparaigi kagalle go jene. Pijain malagan melele chicken takto parangin tayo na walak ilo ito ko na kein kajuan.